Манын шалды тінжіне онланма евертет Александр Насекин үнерже. Шакунзенже Чуваш патшалық үнер музейінже оның шеремекеміш кураве ұжылжы. Юлашке 6 жылда үгерне жезіне бізен шучы шырытла кураганзен кивишлебе хақлама бұлдар жеш. Унын жезінже тенже тыдыме эдемліх сынарланны. Аслы уру резинеде шамруксинеде шуғыша бударад Александр Насекин. Шидес вғытыра республика бұштығын пужарывы бе унын жезін альбоме күнжуды гурма бұлдарад. Ыты жанрба іштеген үнер жезінеде Александр Семенович илердет. Кашнеях унын ходне еврлихне балырдад. Уны билекшіл ғалда палашы болба. Ол беге шамрық түйіндір. Малашне тада зана онайы биде Самбек лайх естен үгерсе кададыр сезден самындардыр. График ращинба туру хушинже азамлы жығыну, эдем терте азабы тада ыты философилі идузем хускадать вол. Шалынбада музейзем хаваспах унына жезене хозем баданже кылараща, курагана балаштараща. Александр Насекин картинине штада білін курзасында, она нембеде потраштарма май келмеш. Он хайын еврліхе бұр. Үті художник сене тенят не бахмала кам жерна. Оның хайын почергі бұр, хайын еврліхе бұр. Бұл пурин женде уйрыл задырад. Вадыр жылға Алла Александр Насекин пырымыш ход выставка хай ішнек дартмашак музейра. Выставку жылны болна. Шамна была пиринжінде он жылда был панхигон биді пілдерішлі. Александр Семеновичем парремеш кураве пинге тоғыржер тоғырвыны екемеш ұлда болна. Ондан паллы үнержіне жезем Мускавра, Германия тадалыты хулара, шержывра пурнаганзен, чуны хелегезине хускатма бұлдарна. Жезем жіне бақсасын. Пидем монашлы, вайлы жин үгерні тезе жоқшлама бұлар. Ахойне куранда анланадын. Ол чынақпын монашлы жин. Кресло жинжаларны болсан да монашлы жин. Он ожынче шамбик вайгал. Пурныжа юратны, шинзіне юратны, турыба бірлі бұрынны. Он ожынче мен бір аштуымзым бірнашашы. Шамбады үтті үнезірзінчен, бұл пиде уйрылзадырать. Бұл урхларақтын жіне көрать. Александр Насекин паунтилизм милебею герет. Урухла галазана жезене понжозымбе ерлезе галарать. Вол Раши художнигезен союзым пайдажы, егебенде вымбірмішілда Russian Art Week пәдім тінжиде пулдарулы форуменже Гран-при илня. Тада ыты сумлы конкурсра мала духна. Александр Насекинның кураве Чуваш патшалық үнер музейінже шу уйхин вымбелек мажечем бырать. Республика Галарым Вали, Регина Кубайкина, Роза Деменцова, Николай Скворцов.